Bayap song ang lifestyle samani bising gor norok no kisa entertain khainani bo try khlainai do hingke phadi puilawo जों kaisa story no sik khanai pelegna mo din hingke apro ni jepro ang muithok yangai maise koi tongman din apro ani YT studio habnai mani jebabe comment chokpai ka zero man tirprani lifestyle nangu bro zero man tirprani lifestyle today zero man tirprani lifestyle today nei direct 4-5 ta comment phaika tarpore tai koek घंटा pore taise sako phaijoka tai kisa pore taise phaijoka लगता है दाल में कुछ काला है मो कमेंट खाने नो जार कुबिनो प्लेन के कमेंट खायो माने खाय बरक आसका कमेंट गोबां माखा खाखांगे जिसकने लाइफस्टाइल माटु बनाय जात नै हायदा सारि कमेंट खाने रक आंले पुरा नरनि प्लेन साइमान थाका हाइजि इनके बायाब सं ओ जागाव कासे मोटिवेशन उंगि थांगो जे थानसा टंखा हिंके जतन सम्भव उंगु हिनमा हाइता नर बुजि माना तामनि हिंके बरक आसक थानसा मिलुइ कमेंट गोबां माखा खायका आबनो बरकनि जालाबाय आं तिनि बरकनि कयमुं बाय तिनि जिरु मेन तिरप्रानि लाइफस्टाइल टुइमा फायका हाइसि हिंके बरकनि अ कमेन्ट नुगुइ आं डाइरेक्ट जिरु मेन तिरप्राना WhatsApp टेस्ट मा खालायका तामनि टेस्ट खालायका नायदि ओइ ब्रो निनि लाइफस्टाइल छालनाय सुकबले नि रहरिका आं मनो स्क्रिनशट खालाय हिंके बपरा वाना जाका पाहि दिंखानि मसाका इनर नुगि मांखाना इनके तेबसे कमेंट फाइ रगन साका आब्रना सुंदर ते परि खना नांलिया इनके नरक बुजि मांखाना जे स्टोरी बबो हाय के आं बिनि लाइफस्टाइल सानि के तै बिनि लाइफस्टाइल टुनानि बाइके साइड तखा इनके फाइदि कुसु भिडियो दिगि जेंलायानो इनके पुइलाव बिनि सिनिमुं न किसा रिउ न गाय बनो तो नरक सिनि बायना बायाब सं सिनेमा बागै तो कमेन्ट खालायो बाक्सा तो सिनियाना बो हिंकाय खरकसा यूट्यूबर गाय बिनि ताबक सब्सक्राइब ngै तंगो 27.1k प्लस सब्सक्राइब ngै तंगो तै बिनि टोटल भिडियो ताबक सुजरातै 131 आसक्ता भिडियो ngै तंगो हिंकाय बो हिंकाय रोज भिडियो खलायो बाट रोज भिडियो खलाइबनो एंटरटेन से कोनो साया साना ग्रै तामनि हिंकाय बायाब संगरा वसाइमनो जे बायरो हिंकाय रोज भिडियो जे अनेक सोलो जटनि से कंटेंट व्यूज गोबां फाइनाय रोज भिडियो से नरक नायदि बाट चिनि तिरप्राव हिंकाय किसा रोज न ताबक सुजरातै कम न सोलो बाट कुसुग रगो कावि तंखबो रोज तारक स्ट्राइक रग रिवि चैनल लक बोथारसि जागो बाट आं विश खलायो जे आबाहाराव टांगथो चिनि तिरप्राव रोज तारक टंथो तामनि हिंकाय रोज रग नायबो एन्जॉय उंगु हाइसि हेदा बायाब सं बाक्सा साजेंगो हेपनो इंटरेस्ट टंगो हाइसि टंगा नांगो जतनो जे जागा बायरे गुबुन जागा रगो सिरु चलि दंखाचिनि तिरप्राव बो चलि मानुटा किता मिसा हायादो बा के आं तो सपोर्ट खायो रुस नबो जतनो सपोर्ट खायो चिनि तिरप्रा सानो दे इनके फाइदि बायाब सं स्टोरी तो पाइखा सिकक सेकारे बिनि लाइफस्टाइल न नायलाइसिवनो नरक नाइटुंबि पुइलानि सिमि पाइथाक जरा ताइ जे बिनि लाइफस्टाइल सानाय रग न साजौ नरक भिडियो न शेयर खाया हनकाय नरक लाइफस्टाइल सिमि सानो जाको बिनो मासा मासका रुटुगै गरिया लाइक हाबला अ गरियानि आवान के जामनो सारि फेनाय ला 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 इनके फाइदि बायाब सं पुइलान साइमालायानो बिनि रियल नेम आंखिसे स्पीड के सानाय दो भिडियो लग थानायसि बिनि रियल नेम हंकाय पहर देबरमा ताइ बिनि निक नेम हंकाय जीरो मैन त्रिपुरा जेटा बिनि यूट्यूब चैनल नि बुंबायनो माने यूट्यूब चैनल बो एकदम हिट के खुलक हाइसि जीरो मैन त्रिपुरा हनि कुजो कारि ब्रो कक्रे इनके बिनि डेट ओवर एबा आसे माने साल हंकाय 1 तारिख 1 मास 2003 बो आसायो इनके बिनि प्रेजेंट एस चलि तंमा तनर बो काउंट खे नायमनो आबां सालिया भिडियो लग ड्रप इनके बिनि बर्थ ऑफ प्लेस एबा आसे माने जागा हंकाय बो खयो आसायो इनके बिनि हाइट एबा लग माने 5 फुट 6 इंची ताइ बिनि वेट एबा हिलिक माने काय 55 kg हिनकाय बिनि प्रोफेशन गाय बो खरकसाय यूट्यूबर न हिनजागो ताइ बिनि हॉबीज रक हिनकाय बो फिशिंग एंड वॉलीबॉल रक थंगन न बेलेखनो साजागो निसाव और ताइ रोमिंग बो टंगो निसाव हिनके बिनि विलेज रक हिनकाय खवायो कलायो फियाबा खवाइनि तामो पारा आबोनो खाय बो साया हनै साव हिनकाय कायसा बरकनि प्राइवेट कगनो तो आं बासो खलक माया बुजिदि बायाब संगर बो बुजिदि किसा बुजिनानि ट्राई खालिता हाइरि हिनके बिनि फैमिली मेंबर खाय टोटल 5 जना तंगो आरन बिसिंगो साबो हिनकाय बिनि मा बाबा ताइ बिनि बाइ खरकसा तंगो ताइ बिनि मनाय बुरि खरकसा तंगो हिनके बिनि रिलिजियन खा बो खरकसा हिंदू ताइ बिनि फेवरेट फूड हिनकाय बो मुखमु हापलग रगनो बेलेखनो थगजागो ताइ मुया रगनो बायाब सं
tai bisi kerikha adin sokpai no tongkha tak to muyarok to manthang no tongkha but ni khmu hapolok le takalai ni mokol kalai ko haisi hingke bini favorite dress hingke bo t-shirt tai half pant kanan no belekna sajago mane khai sini zero man Tripura bro bo beri hingke short kan kamo haisi I naila bini hamjak mani ri rok se half pant rok se wah kokre simu kano kolma doraba buji di bayar songnor bo buji di hingke bini favorite color hingke bo green color no beleno naitok jakpho tai bini favorite singer rok hingke Tripura ni bisingo chini Tripura sani sela hingke manik deborma tai beri hingke bipasari ang no bo belekino sajago hingke bini favorite actor tai actress hingke abo Tripura ni no chini Tripura sani bisingo abo hingke actor hingke adi deborma tai actress hingke pinaki no bo belekino sajago hingke phadi bayap song tabuk hingke saimalayana bo YouTube ni income mada mankha na manyaku hingke bo YouTube ni income mankha fast income mankha mane ke waisa mankha hingke tabuk norong thani kaisa sung phaikana je YouTube income besuk man karot ni hingke ang norong example chawi khna wana YouTube income jefur poro $100 ka kha hingke mano hingke $100 ni besuk phai norok nai nadi hingke bo joto ni sei active tongmani social media hingke bo YouTube rogo bisi tongo tai bo Tripura o joto ni sei nai mani mane khai video rok hingke bo short film no bisi nai huni sawo hingke bayap song last dige bo kaisa kok kesar mani tongo norok abo poriwe naidi oboni sungmung hingke ang bono obo hai sungo je nung jini audience no eba sikla salai rok no tabuni generation ni tui rogo mane tabuni jorani tui rogo tamo kok kesara musung abono sadi hne hingke bo abono sawi khna kai kono rok naidi screen no poriwe naidi hingke bayap song ang khaklayo norok bini lifestyle kaham ke sawi man khana hine tai koyekta sajagya tongo anggai as sajagya rok no hingke bo private ke tonwo but kaisa ni private kok no to thaimana ni asuk thangani nangya hingke tini ni bage asuk no malai phine ketal video tai norok jodi so ani channel lo ketal hingke channel no subscribe khlai di tai bell icon no click khlai di norok no bele khna hambai video no paithak jora ke nai tongmani bage hingke last dige abono sanai jodi video no saja kha hingke like ni klang di sajagya hingke dislike ni klang di asuk no